Robert Atwai Robert, Assistant Lecturer, Nutrition, Faculty of Public Health, Lira University. Tinyum tinini menana ni nena wan cha nena ma beru kere ma nyo do kere tinini bera ba wan ja pro cha pro research ineno kitame mona yaj me tikere reman ma kongi ame da mundoni anemia kitame tikere la kan edu nerwa mchuna ni jamalo ngame miore mo beri komda ya tie la kan so ti do nyukiri kwera meneno kirangwa yorangwa morong do nyukiri chiemo ame dahaya rong samo me we mere mi kome aka ti chako wa karo ti do nyukiri neno meketo kwera kom chiemo wa tikere ti nan muni chiemo me rong ko do rem kom daho aya ame tikere mo na komitie ti do nyukiri kal ti do nyukiri mena no wanjiri to do nyukere nyiga fene to do nyukere soya menana ni jam yogo jawan tukere to do ni ipera wan tu ni ikal ni soya metie kere ni wan chamu na chama ti chemical ti ya ti mo loni lactic acid jo ke loni phytate akada me cham kal kon kal no manyo hakal en guru maho moche moloni ayando ko pete mi rem so kali en wan do ke nera kwera mena ni o titiri chakutu yuyu mer ni chamo nyiro metu o te do moyo te to yumi ko no kiranga mo o te cielo me kwanyo level le fatika sida me miu moche mo me kero me kom dano cha ya ko yongero te mukitu o te rubu jam ni o kene Yoro peni Robert peni mi do nyukere nyik fene ikwera ko ni nyik fene wan nano ni moche chimati ye do duong lo ko ma me wan cham ni ko ye men tikere gina me moche mo ni vitamin C ni en konyo me extracting ni kwa me kwanyo moche mo ni iron na me tino ni Germany en moche vitamin C ni kwanyo new gina walu ni iron ameti ya cha new berry kom dano so en ni te kwanyo iron o te kwanyo nit fene aka o te kom chema me wan tu kedo ni so Germany wan tu ni kwera ni o ti ma tu wete ko lo wete kita sans biro kede Germany yo wan tu Germany teri laboratory o kwanyo Germany teri laboratory kia makere faculty of biochemistry aka o ti kwanyo teri laboratory agamente ame yuri go ti pimu moche mametie tinuni moche mametie ti rom ke ti mo ti chemical lo kana me peber ke mona ya mo lu ni heavy metals ti dan rani analysis era tinuni Germany level la me wan gino lu ni heavy metal ti ye ping to twa so kalo wa ro che ti mo yu mon ametie mo amera mo nywan ye kina mo para bi mo pera mena bo ngwen aka ting yugi belu product no chema wana yogo nyo mo wana yogo amedo beru nyoha aka tu ni tiu ya mit ya ba so tinini ya yom en karbe mini Soybean binu confirming ni Germany ta ba kwa product ke material do mo ketero i level country level bi na para bi tele do ma bi tia poyo total poyo pacha tia ko ni ka o tikere jo mo la kan no implement partners no development partners mero mo konyo bin cho horo ko yo man meneni yu bani wo halaj mero konyo mondu cha meti la pere la weekend na kan also na in Uganda loro ni East Africa iwa binu beru yo bien kingwa ki na tikere diro ni pere eto perdo titi finance en amedo jayelo wacha koyo mate ine bero dana me kwen an abera tin mamolata kana moloni achi we call it Paris ya kana we call it Paris. Okay. Upwaya. Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates. Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.